YTF ni district vice president ni nogo bom rijangma bai tabok kirilajak tabok nukhungni borok rok kila amchani khumpuling amchayo bom rijangma bai tabok kirilajak amchani lukurok te a YTF ni district vice president Raju Jomatia nogo mia hor thangnai bom rijangma bai kirilajak tabok amchani lukurok te a Raju Jomatia ni nog nukhungni borok rok kirilajak tabok amna rugonyap saburika amna naitugui seri tong tabok puli nainadi tamo saka a bom rijangnai nukhungni borok te YTF ni district vice president Raju Jomatia khnaina dinrok इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अच्छा यंग नरंग नगो मिया हर बुमरु माने ब जागा रखा सागरी नखलावा कयता दिगि रगो रखनाबो नयता दे हसिदा नयता रगो नरके की वालाय मारक तो दतंग गितामनि बागै नरंग नगो बुम रखना साइदमा दौ दानि रखा कुनु वालाय सुगलाय आम हेरो करितना हानि नगो फाइ आनाचार बुम खितार कलंग खाम हाइताना नरले ताबो ताम नायं ta khai nhân đấy mà tông này cơ phải nó sẽ bị xin nhà coi nhân hor go thukuri kalang kham maitana kai bisik per mani rok cái xe per mà là kaisana o jaga da je mia per mani acha ở đó phải chỉ tông genna roke bahi ga saiman ka o jaga mia hai ko thnang ka nó yang bulai da chọc khai jak nok la với tan hay jak mang actually hambai chini joto media friends rok no mia hor thangnai dui tarik ni hor thangnai mia 9ta eba 9ta 9:30 ni bisingo kaisa ni no kaisa gotna angkha omo niro joto no saimano election time rogo bom haike ingfai bom haike no same mia hor thangnai yo an nogo taisa Sia nugia gen gredok phai taisa nogo attack khaife bum khita phaikia omo clear saimano election time sao bumru ngitabo ekdom santi tongmasi chin elgawo chin area bisingo santi tong hotat jabro phaifire haini hai mia tei waisa an nogo bum khita rei riklang khari thangka ombro tam proof khaina musu tam proof khaina musu bro chungno आरे आं नों हायनो मताय बाय या कं नै मकम कायनि खे ताक जाखायसि आनर बजले म तंनि रब जले म तंग सायमानो हायफोन अमाय खायमानि अमाके नगो फाय एटे खायमानि अमा बेलाय खे जाया हायसि उ याखं कं ब्रै हिमाय रक्सि दागि जागो चिन पारानि बरक तंग दागि जांनाय अर फायरे फायमानि नाय तो कारेन हायसि मासनो फियो गया नियो बिया खारनाय जों सायमानायसि ब मरक बुनिसि अर ब बरक अर कुबुलै तंग ब इनसिडेन्ट ब बियां जागा थाङै तंग चिन पारानि बर आम कांगो सियो हायसि no furungna hesi haifo please ang no request khayo oma ke kaisa nogo thangai attack khaimaro ekdom chaya obon sung bat khai nango because democracy tabon democracy walo jotono je hamjangono khaileyo haisi ani hamjangono ang khayani hamjangono nang khaidi haifo nogo thangai oma ke attack khaimaro ke belai ke chaya haisi mian ani am babo tong kirjagai thangai haisi busas or an noga no chirai klei gnang tong je awasin khamo जे खे मारखे आवाज पेर खामो गुबुन जागा फुं खनाय खेंगे उसराय रक ताम खामो मिया bisik time rok khanga ja 9:20 9:20 pm kai besek rok khitar khana o jaga bro miya kaisa no khita khalangkha tara hora kis ma khita khana kiru bro kiris ma khita phagena hai ke ba nogon phai ate khai phibang khamo bro yang giat bu sojak ba hakchal ni simi bro khitar khalangkha nge mo ekdom angke sajak li haisi ang unjakliya oma ke bumro khitalai mani kaisa no kaisa thanglai kaisa nukung kaisa thanglai ma khitalai ma please avoid khaidi takhai bai chung haisi korok sapon chak rok dukhu daman kana ko malia ke chak to dukhu malia tam ke oni 9ta 20 taka khaba joton nok bising tongmani mani ma channel somoi ung khaba joton nok bising tongmani jodi phataro tong hanga ke gana gin tongmani khle omo dukhu mang khamo nirok thaisin nukharna
mom haike bisingo dajak manai rok wa bisingo point habi thang kaisi gaw mo borong dehar habang tam habi na ba nang hangke mong no please hai rok violence kaisi solution ya isi peace love kaisi solution jotona hamjama bising tisi kubui tongkasi am kuplai na hisi nini sinimu ang YTF district committee ni vice president Raju Jamatia एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.